kang Kristo. Pasibayo, mititipon tamo, kening kapagmusyan, naning banal ay Eukaristiya. Kapamilatan dareng panalangin at kanta, makiabeta mo king balang metong, ban agawa tayang makapaldugan iting kapagmusyan. Yabeta po karing kaya katang panalangin, ding magpasalamat, Barangay San Miguel, Luisa Yutuk and Family, Lecom, Nestor Gloria Sarmiento, Filipinas Dakpil, Adriano Milagros Tayag and Family, Arnold Darren Abililia and Family, Canter Angeles, Espino Family, Couples for Christ Mexico Chapter 1, Vince Enrica Maniti and Family, Laura Cuyugan and Family, Mr. and Mrs. Albert Irene Dairit and Family, Alexa Briones and Family, Joel and Jeng Gintu and Family, Arnel Edita Icaro and Family, Renette Bello for Safe Travel, Jesse and Helen Dison Family, Beth Gomez and Family, Rodolfo Gomez and Family, Alona Ricky Malyari, Alvin Esguera and Family, Rosales Family, Henry Josie Sampang and Family, Jimmy Magtira and Family, Merly Macabali and Family, Remedios Maniago and Family, John Matthew Ibe, Tita Martinez and Family, Nathaniel Mandap and Family, Apong Guring Rico and Family, Bert Jimenez and Family, June Faye CJ Ganya, Corazon Ramos and Family, Richard Edna Aquino and Family, Kamiring Family, Rod David and Family, Alex Tiki and Family, Rene Mata and Family, Lilian Woodard, Francisco Mata and Family, June Maribel Gomez and Family, Miguela Punsalan and Family, Lorde Cuyugan and Family, Ronnie Rowena Perez, Joshua Joriel Macabali. At ding kapag nasandari, Emilio Macaraig and Family, LJ Tayag, Luis Tayag, Asuncion Yusi, Eli Gold Gorospe, Aljon Briones, Jesse Ginto, Justin Kiambao, Meli Lara Marlin Hussein, Rufina Kiambao, Gracita Sikat, Jeniel J. Vergara, Jocelyn Malyari, Raymond Jonalyn Pascual, Benedict Puson, Zairo Calma, Ayneta Angelo Nukum, at para king magmasusi king kayang kebaitan, Adrian Tayag, Nathaniel Dison, Rexy Ibe, Calvin Rayleigh Dunglaw, Edel Lising, Gabriel Makapagal. At para king kiyakatang kapatida masakit amanyad kapaldanan, Alan Makabali. At para ka rin kaladwadari, Primitiva Rupo Senior and Junior Macaraeg, Loretta Gloria Luis Atienza, Maxima Danilo Senior Belia, Darwin Tayag, Maria Socorro Gamboa, Teresita Angeles, Cecilio Senior Angeles, Nancy Angeles, Angelo Coyugan, Mark Christian Macabali, Elisa Onopre, Jonathan and Andrew Gomez, Elita Gomez, Simeon Gomez, Angela Gomez, Hertudes Quirino Malyari, Abelino Monica David, Raymart Rosales, Dominador Victoria Wilfredo, Wilhelmina Villegas, Jose Senior Junior Magtira, Dominga Jerry Magtira, Nicolas Juanita Cunan, Rosalina Sampang, Adelina Malonzo, Noel Ignacio Filipinas Macabali, Renirio Lianera, Roque Mamangun, Oscar Senior Maniago,
Ligaya Orlando Ibe, Juan and Cecilia Martinez, Celso Jesse Flaviana Policarpio, Edgar Catherine Lising, Mirna Andres Gloria Teodoro, Angelito Remedios Teodoro, Jaime and Erlinda Camiring, Azir Tiki, Benito and Marita Mamangon, Homer Punsalan, Kenneth Woodard, Ignacio Remarda Malyari, Abigail Alejandro, and Emmy Malyari. Abe-abe tamong ngening mamuge kang Kristo, kapamilataning kayang pari, at makiabe kim pamagta, kim pamuklat adalit, talakad tapo.
Kaniting misa, yabe tamo naman, karing katamong panalangin, ing makatuking kayadwanan. Kanakantalat ipanalangin, ding sablang taong manyawad karing katamong panalangin, lalong-lalo na ding makalawot, antimurin, ding masakit. Panalangin tamo naman, ing alanganggang kapainawan, para king kaladwari Amado, Ignacio, Maria, Amponi, Ener Ramos. Anting meto nga pamilyaning Diyos, mitipon tamo, king lagyo na ningigpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, parating mantabi kay kayo. At kaya ka, antimurin. Mitipon tamo ban pagmusasyan tayo, ing kapiestana ning pangabinyag ning Ginoo. King kayang pangabinyag, mi buklat ya ing banwa. Ing Diyos, meging malapit yang malapit karing tao. Kaluguran kong kapatad, karing penandit, etamo kilala ing pamagdatuling Diyos, busal tamo. At etaya naman pe pakit ing banwa, ing masanting abye, karing kaparatang tao. Mawad tangin ing pakalulu at kapatawaran king Ginoo, bata mong maging karapat dapat magbasusi, karing banal a misteryo. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakалulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipaniga po ko, kang luwa na Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katamo nga sana, king biye alang angga. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Manalangin tamo ban kambe ng Yesus, maging tapat tang talasuyo ng Diyos at ding kapara tamong tao. O Diyos, igpami, kayabe ng Jesus, ausan mo kaming maging pakamalan mong anak at kambena, babiyeme ke kami ing misyon, maging mapakumbaba at makatalagang talasuyo. Saupan mo kaming parating susuyo, king panig ding katuliran, maging mataring bulag at metong asiwala para karing madadakurak a katuliran. Apa matulanda ka sana, king sablang dapat mi. Iriadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyem po ang magari kambemu, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. King mit mong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamong ngeni, King amano nin Diyos. Pamamasang iba't, king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, o iniing ka kong talasuyo, aka kong pasiknangan. Ya ing ka kong pinili, at kaya binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya, at king balang bansa, idala na ing hustisya. Eya kulisak, ni itasman ing siwala na, at magsalitang masikan karingdalan. Ing mebalbal at imbu, ene paklian, at ing undap-undap asulu, ene patdan. Karing sabla, ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan, ni minalub, at itatag na ing hustisya, king yatu. Ing turuna, panayan daring bansang at king marayu. Ako, ing Ginoo, ing minaus at migkalub upaya keka, ban ke kayang pagsikapan matupad, ing hustisya, king yatu. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan karing sablang tao, king pamamilatan mo, mipabal kong sala karing bansa. Ding matararing bulag, ke kalang ibuklat, at ibulos, ding atyu pakaluklok, karing maralumdum asukulan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Pagkalubane sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Pagkaluban sanang kapayapan ng Ginoo, ingkeyang balayan. Puriyan ye ing Ginoo, ikong king banwa keya lelangan. Puriyan ye ulina ning keyang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat yeng parangalan. Ing Ginoo ke kayang samban, potang pakit na keyang kabanalan. Pagkaluban sanang kapayapan ng Ginoo, ingkeyang balayan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam babo ning danuman. Ing siwala na, kakabling king malapad a danuman. Ing siwala ning Ginoo, mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo, mitmuyang kamalan. Pagkaluban sanang kapayapan ng Ginoo, ingkeyang balayan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na. Kabang kilub ning keyang templo, ing Ginoo puriyan ye. Ngararing tao, ing Ginoo aride. Patiring danom ang mga lalam, ariya king kapilan paman. Pagkaluban sanang kapayapan ng Ginoo, ingkeyang balayan. Pamamasang iba't, king libro ning dapat daring apostol.
Nga nang migsalitang Pedro, ngeni ko tune akilala, nung makananong ing Diyos, eyabiyas sang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot king Diyos, at daraptan na ing matulid karapat dapat ya. Arapan na, nuya paman bansa menibatan. Baluyo king pepabalo na ning Diyos, ing kayang amano, karing memalen na ning Israel. At karela mi pasyag, ing mayap a balita, ning kapayapan, king kapamilatan ng Hesukristo, aginura ding sablang tao. Baluyo itang mga ngaragul abage, ame nga palyari, king kabilugan alabwad na ning Israel, magmula karin Galilea. Kaybat na, ning binyag a penaral ng Juan. Baluyo, itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makananong ning linyan ning Diyos, king Espiritu Santo, at king upaya. Pablasang ing Diyos, at syukeyo, mintayo, karing sablang lugal darapat mayop, at pakayop, karing sablang inalipan ning Diablo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios, talakad tapo, ban parangalan, ing mayap abalita. Mibuklat laring banwa at ing siwala ning ipa meramdam ya. Itiya ing anak kong kaluguran, makiramdam kayo keya. Inginu mantabeya ke kayo, At keka ang timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Dinatang niya Jesus, king ilog ning Hordan, menibatan niya Galilea. Dinatang niya ban pabinyag kang Juan. Tatanggyan sanang Juan, uling nga na, ako ing sukat pabinyag keka, dapat ngeni, ikapa ing lalapit kanako. Dapat nga nang mekibat Jesus keya, pabren mong makanian ing malyari, uling itiya ing sukat malyari, at sukat tangdaptan, ban matupad ing kaburya ning Diyos. Panamdam ng Juan kaniti, menusigya kang Jesus. Kabinyag ng Jesus, agadyang sinaka king danom, at mibuklat tiya ing banwa. Ikit ne ing Espiritu ning Diyos, kukuldas siyang balamo, metong apatipati, at tinukluya keya. Ing metong asiwala, migsalitayang ibat banwa nga na.
Itiya inganakong pakamalan at tutukong katulan. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makiramdam tamo po king humilya. Kalupa na po ning mesang bitla king umpisa ning misa, king aldawayti, pagmasusyan tayo, ing kapiesta na ning pangabinyag ning Ginu. Ing tawling aldo, king pamagmasusi, king panahuna ning Pasko. At bukas, umpisan tane, ing karaniwan a panahon. Para king kakatamo pong pamigunam, dinantaya mo pong pansin ing meto nga milyari inyang kabinyag na ning Ginu. Nga nang magkwento kay katamong San Mateo, mi buklat ya ing banwa. Nano kayang amanwana king pamibiyebiyeta mo niting kaganapan, mi buklat ya ing banwa. Inya pong panauuna ning lahar, banwang 1994, may kumbira kami pong mamye recollection King St. Catherine's Academy, karin King Porac. Inya pong mayari ng recollection, inyang pauli na kami, aba, makasaraya ing mangkatyan, at eke malyaring midalan, uling ating mud flow, at metibagyay tang improvised bridge. At makasaraya naman kanu ing OG Road. Makanano kayong mibalik San Fernando. Uling talagang bisa aking mibalik San Fernando, yung gewami, mintake pusas muan. Manibat sas muan, sinake kaming bangka. Miglakbe kami manibat sas muan, papunta Masantul. Masantul, karing kaya sinaka. Siguro, pasado alas 10 na nimbengi, at alanang saken papunta San Fernando. Inya, may kitudod kami po, ketang kayabe ming seminarista, among bot. At minuli kami San Fernando, siguro, Dominggong makanya ng oras. Uli na ning milyari, ing malapit, biglayang meging marayu. Dapot inyang salesena at mibuklat lading dalan, ing marayu, meging niyang malapit. Bayo ya kanu may binyag ing Ginu, ing banwa makasaraya. Ing banwa as neking kalawot. Ing Diyos ating tao, at nung pamikandayu. Inya at neng kasakit pakyabutan ing apong Ginu. King ugali dating Hudyo, ban miras laking Diyos, kailangan la pa mong midaon dakal a sakripisyo. Kailangan la pa mong mga kabang panalangin. Bang kanita, mipalapit laking apong Ginu, kailangan la pa mong tuki karing dakal a kautusan, maging tapat king batas. Kasakit ata ing maging banal kanita. Kasakit ata ing magpakatao. Kasakit ata ing magpakakayap. Dapot, iniyang mibuklat yaing banwa, kapamilatana ning pangabinyag ng Jesus. Ing banwa meging malapit iya. Ing Diyos, megi salamuhaya karing tao. Ing apong Ginu, atagkilde, abawde, dimdamde, ikitde ding tao. Ing Diyos, megi niyang malapit, malapit. Ing banwa, ene masakit dasan. Ing banwa, meging malapit iya kay katamo.
Ingkutang, nanong gewa ng Jesus? O ba't mi palapit niya kaya katamo yung banwa at mi palapit niya ing Diyos. Isan Lucas, king kadwang pamamasa, king libro daring dapat ding apostol nga na. Jesus kanu may mamuntaya karing mialiwang lugal. Nanong gewa na, darapat yang mayap kenumang tao. Manabiyang marok ay espiritong pasakit karing tao. Uli na nito, meging mayan ing biye, meging manawa ing biye, meging masaya ing biye. Ikit da ding tao, king pangatao ng Jesus, king serbisyong pigmula na inyang may binyagya, ing lupa na ning apong Ginoo. Malapit yang malapit ing Diyos. Kapamilata ng Jesus, alang patugot darapat mayap, karing kayang kaparang tao. Kaluguran kong kapatad, itamo man, anting bininyagan, mikap nuwan tamo, king Espiritu. At kalupa ng Jesus, anting pakamala ng anak ng Diyos, agyutaya namang idala ing banwa ketiking yato. Agyutaya namang gawan banwa ing yatong karinan tamo. At Jesus, tiro na katamo, nung makananuyang gawan banwa, ing makayato tamong pamibiyebye. Tiro na katamong gawang mayap, king kaparang tao, magmalasakit, king metong at metong, lalong-lalo na karetang alang-ala. At nang kasimpli, ing adwa ng Jesus kay katamo. Pakananla, ding danupan, dinan lang inuman, ding mau, paymalanan la, ding lubas, dumalo karing masakit, at pakasukol, at magmalasakit, king metong at metong. Kapamilatan dareting simpli at latilating dapat mayap, ing yato maging banwane, ing banwa mibubuklatya at maging posibliya keti king yato. Kaluguran kong kapatad, sana akuan tamo ing kabaldugana ning kayakatang pangabinyag. Talakaran tamo ing kayakatamong identity anting pakamala ng anak ning Diyos. At iti mayayakit, kapamilatan daring dapat tamong mayap. Kapamilatan daring dapat tamong mayap, ing banwa mibubuklatya, ing banwa maging posibliya, ketipa at ngenina. Ipasyag tamong ngeni Palakad kakatamong dako. kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios, ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni banal na Espiritu, mibait kang nuan na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makulukluk wananin Diyos, ippanglubos mayupaya. Ipat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak din banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alananga. Amen. kapatad king Aldoyti, manalangin tamo king igpatamo nga tsubanwo, amitubod king kayang anak busal tamo, anting metong atalasuyo, ban itimawa na katamot ibayo,
King balang kayadwanan nga tamong manalangin kaya. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ulitan tayo po. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para king Santa Iglesia at dingkeyang pamuntok, ban ila at itamo, etama nintun pamikakasundo king pibandyan na tupaya, ban sumuyo at sumaup karing kalulu, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para karing anggang makibalo kang Kristo, at ding ginulot kin Santa Iglesia, baning kaya katang pamibiyebe agpangking ebanghelyo ng Kristo, ipakit na karela ing lugod ning Gino, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para kaya katang Kristiyano at para karing sablang tao, banang tabayanan na katamo ng Espiritu Santong gumalang karing anggang malati at talang agyo. Ban etala paklian, nunebagkus din ng talang hustisya, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para karing sablang bininyagan, bantok yan de i Kristo, at kalupa na mabiyasa lang sumuyo, imbis na pasuyo. Ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Para kaya katangan at dinganggang komunidad tang Kristiyana, baning Eucharistia, pasik na nga no kaya katamo ring kalam ning Espiritu Santo, at gawa na kata parating tapat, king kaya katang bokasyon, ating pakamalan ng anak ning Diyos, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iuli no sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatid tamong mayango na biye. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Diyos, ginumi, inawas mo kaming magbayo, inyang mga binyag kami. Patawaran mo ing kainan mi, at manatili mo kayang babayo, kapamilataning kay kang Espiritu, ban mi ka tetagan kaming tuki kang Kristo, kaya kabaning dalan, uling niya ing anak mo't ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Kabang daraon taya ing sarili tamo, king kapamilatanan tinape at alak, ikanta taya ing dalit, kimpa magdala karing ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakot, kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri apon ikaligaya ni lagyo na, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, pagmasosyan mi ing pangapahayag ng Kristong kekang anak, amilalako king kasalanan ning yato. Tanggapan mo reting kekeng ain at pabustan mong magisan metong la king kayang sakripisyo, uling ginuya, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing ginu mantabeya ke kayo. At kaya ka antimurin, Itasyo laring pusuyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginu adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karino igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Pepakit me ulaga ing binyag, abayong kalam ibat keka, kapamilatan daring waga at bage, makapagmulala, amilyari, king ilog ning Hordan. Meramdam ya ing siwala mong ibat banwa, ban gisingan mo ke kasalpantayanan, king pangat ning amano mong mikatawan tao, angeni at yu busalmi. Ing espiritu mo mayakit iya king anyu ning metong apatipati. Pepakilala ni Jesus anting kekang talasuyo at linyan me, kambening tula anting Kristong mituburan, ban magdala karing kapatad ming pakakalulu, king mayap abalita ning kaligtasan, king mapupupos ming tula, kakablas bigeti king yatu, ing dalit daring anghel karin banwo. Ngening pupuryan daing kekang ligaya, manggaman king alanganga, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa nareting ayin, kingaslag ng espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan, ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan,
king waneng tinape at pepasalamat siya keko, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, kwananyeti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ingkanakong katawan, amidawon para ke kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, king waning kalis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, wananyeti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, ining tinape ning bie, ading kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banala espiritu. Ganakan mayo pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapya king lugod. Kambe ng Leo kalabing apat ing papami, i Florentino ing obispo mi, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayamong na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, lalong-lalo na din ang anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawb keka, ding hanggang kapatid ming miyang pangkaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi, kaniting banal akapag masusyan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding sablang santo, San Vicente Ferrer, kaya king patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan,
kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keyo, igpang mayupayang tutu, kaguming banal ay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang anggo. Abeyabe tamong yaning pasaup king igpa, bangkanita, manatili tamong darapat mayap king metong at metong. Bangkanita, ing banwa, aranasan tane, keti paking yato. At yubanwa, isamban, yaing lagyu mo. Datanging ayaryan, ipamintuan, ing lubo, ket isulit, antiban. Ipamintuani ing kakanani ing aldo ibiemu ke kami king aldong eni Ikabos mo kami, Yoginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kaya kayo. E mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo, ing kasalpantayanan na, ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan na ning Ginu, parating mantabe kaya kayo. At keka, antimurin. Matula tayang iyampang ingwaganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kaya kayong ganpu, peace be with you.
Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yatu, mapalad na ring mayawos magisulu, king apuna ning kordero.
Talakad tao. Manalangin tamo. O Ginoo, pagmasosyan miya ing pangapahayag ng Kristo agay kang anak, anting milalako king kasalanan ning yato. Manan na sanang iting kapagmasosyan, pagkaluba na kaming sikanan, ban kanita, pamatutwanan mi, king dapat at amano, ing kasalpantayanan, apapasyag mi, kang Kristo Jesus, aginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing katamo pong kapabaluan. Unang dili po, karing egan-aganang liturgical ministers ning kakatamong parokya, ing manimuna king Ministry on Liturgy king parokya, ding manimuna king Ministry on Liturgy karing kakatamong chapels, antimurin ding kakatamo pong EMDC, lectors and commentators, altar servers o kayanib king Knights of the Blessed Sacrament, ding greeters and collectors, komi, choir, media apostolate, ampon liturgical environmentalist, ding mangayak king pisamban, ading hanggang ating papila gagampanan king pamagmasusi king liturhiya. Kukumbiran na kayo pong tumagon king metong nga seminar o pamagaral, panimunanin kay katamo pong deacon, iamong cabin, nang daratang January 31, aldo Sabado, alas 9 na po ning abak keti king pisambaning parokya. Asahan mi po, ingay kayong pamandalo, ban kanita, lalo tamong akit at pakamalan, ing malilyari king liturhiyang kay katamong pagmasusyan. Kadua po, nang daratang February 25, aldo Miyerkules, alas 9 na po ning abak, ampon alas 11 ning abak, atin tamo pong kumpil king parokya. Atin tamo pong kumpil king parokya ng February 25. At nino po deng kandidato king sakramento ning kumpil, dada pong grade 4 patas. Grade 4 patas. Bangkanita mas matwala po, uling ing sakramento na ning kumpil, awsan tayang the sacrament of Christian maturity. Buri ng sabihan, ing kandidato at tatanggap ing sakramento, malulot na ing kayang pangataw at ing kayang pangakristyano. Inya kapamilatana ning pamananggap na king banalay espiritu, mipasik na nga niya ban munye patutu king kayang kasalpantayanan at makirake king misyuna ning Ginoo at ning Santa Iglesia. Inyapin po karengaliwang bansa ing kumpil gagawan de itang high school o kaya itang matwanala bangkanita den kandidato talagang malulut na ing karelang pangataw at pakristyano at makasadya nala bandikil kaniting misyon. So banwa-banwa po atin tamong kumpil king parokya inya etala po pamalagwanan den kay katamong anak. Data pong grade 4 patas ilang candidates for confirmation ng daratang February 25. At sana po misusundo ing krusadang inumpisan tamo ing Dalo Bale, Bangkanita, Masesela, kasalpantayanan ding tatagon, kareting katatagan ding katamong basic ecclesial communities o BEC cells king parokya. Ngayon puntutok king Domingo, January 18, uling piyesta king piyesta communities, mikaditak tamo pong adjustment king kakatamong misa. So gawan tayo pong alas 9 ning abak ing misa keti, nang tutuking Domingo. Uling pong magbisa kami king piyesta communities, itang alas 6 ning abak, at migadjust kami ng pong schedule king sa Banilya. So alas 9 po ning abak, ing misa tamo nang tutuking Domingo keti. Katataulian po, ing kakatamo pong Parish Pastoral Council and Bank Meeting, maganap yan ng January 23, aldo Biyernes, alas 6 na po ning Bengi. Dakal pong dakala, salamat. Talakad ko pong yan para king tauling bendisyon. Ing Ginoo mantabe ke kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako ning lubos mayupayang Diyos, ingig pa, ading anak, ading banal Espiritu. Amen.
Ing misa mi daw ne, umetanet paligayan ning Dios, karing mangayap adapat tamo. Salamat, King Diyos.